Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Sitobali angirenua ba minggu felenua mau sifitu 2026 tehale more bazura telu Yohane falasara ngawalima yerugizi walu dan baso imane tarumadunia. Heya uga ni omasio satula nilama badali fusa ale benromana menoniha ira. Sama duhua fa omasiu bazi sobanua basehi na otolo ira babufano sinangea bakhelomalani. Beresadai ando babufano ira balela hale hadia ia bani hadero. Anda mau emo ita tatolo zimane ya iraan. Ena osanolo bahalewo ita bazi tuhu ando irugida darumani lumalani mangano ita. Noma baso darmalima amal walanyima ba omasiga mangerenusi ia dama ada gehehan yang munio sanolo samaha ya aga irege tola matema darmalima batola gei moi famaha ema balala walima kusama sama hede kema tua Yesu masiga mafono lima bademono mangano naga yato Irama iraina ni omasia bakazoaya, wabaita fefu shalom, tanda sawagala batasuno lobalani, bazima khande bika dagina tasisahi lobalani, orudo orahu baba mono tarumali lobalani. Bazura ane yaya da ni surah genoninia Yohane samosa, yaya ane samosa ni faha Yesus itobali enoni bamurota temoloso bosali lobalani. Surah ane ibe samusa ke gayo ane ni asamati sila faroi he baba atula he baba malua faumasi banago bamora tati bolos bosali lobalani bagi nante ande oya sibai genoni lobalani zama maturia somusodede simoi pambanua zobanua latemao wanolo siotarainiha sila mati bako Yesu Kristo ireke manentana ira baniha solo Yesu samalua faumasi. Salua meloda ano baso geniha samati sila omasi manema bamama babanolo enoni lobalani. Bagayo ane fabu ia moroi baniha sato. Letegula bale mamale baba malua fa kedede bale teramana baba nemao enoni lobalani baba malua faumasi. Ohita da genoni nia Yohane baba nura surane yaya da baba matuna hevisa ia bua ba omasi baba malua fa omasi baka genoni lobalani sama turia somsodedo yaita nia samati ikau ni ita baba nolo baba temao bahe baba tundeheni bahalewo ande bakholobalani ande bazura ande ubezi to balitui amarahuta ia da ono famalua bafro ira ama ira ina ni omasio bakazoaya enoninia Yohane ifatuna hevisa bua gayo ane me ifalua ba omasi me ifalua banolo baniha samati baleme domano baniha sila fahu bafaila khania elohania gayo ane itolo na genoni lobalani simoi mangebolo baba nurie keturia somsopede me bada somua mamati yaya da baba malwa sisahi faomasi banago me tengah hasan manguma ia tetapi ifalua ia wakwania anda imanezi to bali tuho badaruma ni lobalani ane yaya da fauma manolo sara yaya da famalua satule banago tehala moroi bazura ayat 5. Nau baso mengane he ya ugan yang asi satula nilauma badali fusranda medomana benong dihapo ira. Anda ira ama ira ina yang masih bakhazoaya. Fa auri gayoane tobali teturia bisa hebisa baba maluanya fa omasi baniha sangebolo turia somusodede ma bana enoni lobalani. Ifatuna si bay Yohane baniha wa amwa tagayo ane noni
baniha samalua basoro oroi salomalani. Tengah hak fehede, tetapi ia babania si eromahe baba malua ia. Mehaba dalam somua ia da babuloa baba malua turia somsododo. Mahadia zedona tatalomalani ifaluaji sehi baniha samati. Situa ia da ano fanolo si oroidodo le famaku esi. Bayak ngabua si ano natabaso amaina imane bado samadu famasiu baji sobanua basehi na etolo ira bamufana sinangea bakhalwalani. Fauri gayo ane to bali turia ia badela obuho amaina. Baniha samonongo bale mendo mane banua samati bere baba malua orisa walani. Bakana enoni sanuriaiga turia sododo. Bere metinga habali baba behede. Yo ihai ia baba orinia si romaeho. Me baba nolo niha no da ozo masi lo walani bambu abua sisehi da ozi tobali duma panyafefu. Anda ya itan ya samati bakal walani. Da tau hiai gagui simane buah gayo ane baba malua sisehi fa omasi fanol. Bala tera na tafalo omasi bala elnoni lo walani sanriai gaturia samusodedo. Le ai hulu baba malua sisehi. Bala ai hugelada baba malua sisehi. Hari daily farwada baba oridade tentu ifuli ila isulani khada lo walani. Ena gitu balita dela homu te turia gi baurida. Wayaitane buah zamati. Tola te falua, tola gitu bali duma ita baniha samonomo, baniha sanila, hebisa baurida si mahe yaitane hasamati ade. Anda beradai amai raina, yo masih bakhazoaya. Babofsate kedua ane, yo bada fanolo si oridade lefa bagusi. Natatolo niha baita faiki bawa, baita mane nihasahate khegudai, baita mane sifahu khegudai, baita mane tededa banua gudai. Tetapi belajar ita baba aurigayo ane, lagi faiki haniha, lagi faberesi, tetapi ifalua hewa ailo ikena, hewa ailo ila, tetapi so pada dunia baba malua sisehi. Me aboto pada dunia hene somo roi hobu zine itemao anda goi ibalinga ia hobu dela lo malangi baba mamasi aniha male tera baba mamasi sehi panamoda niha kulita sitelu ia dau mai enoni enaa si oroi batuto ayat fitu amaina ni omasi bakazoaya imane badal bersadai anu wa mufana ira balulahalu hatia ia anihabero bangabua siteluane ma bagohita dada siteluane yang maina ya da nama ita enoni ena asio taraidodu babe amai enoni ena atafalua ia ha berkeriso tenga baba ngalui hareda bagulitana tenga bangalui tui bafaka yasimane ni falua gayo ane tenga ena ala suno yaniha wano itolo genoni lo balani. Tetapi ifalua babanolo baba omasi berenesu aboto pada dunia Yesu Keriso baba orinia. Anda gaya ita gini hasamati data falua ni faluada amaina. Tenga tobali ena ala suno itaniha. Tenga ena to yasi tobali ena tenga ena tobali la maneja daniha. La suno bahwa niha sisehi amwata. Tetapi ya tafalua ia berwa aboto badada Yesu Keriso. Ia sitobali fanuno ba famola khami de lo malani pasono. Da gohita de gayo baba malua fa masi ane. Da gohita de dunia baba malua satu. Ene tobali la khami lo malani. Lagi fa bagasi, lagi fa gimbaba. Tetapi ifalua ba masi ane. Berapa aboto pada dunia Yesu Keriso. Anda ifuli sumanya lo malani. Anda ifuli la khami lo malani. Hadi
itay zino ifahong iya palan. Si Alfa amaina yeda tobali abo baba madu satu ayat siwali mane anda mau maita tatolo zimane ya ira anda ena sanolo bahalewa ita bazidulu ada. Ngapa siapa anda amaina mau ita dada siapa yeda tobali abo baba madu satu dozin hasamati tengah hati kau ni baba madu satu he baba nol tatema gay na enoni si tobali abo baba malua fa umasi tabe egay zokunahara tobal atau tabagi si sohada tobali fanolora balame no mane baba nyege fangana salahira baba no nyege turia som sodedo tafalu aya si fao fa sodedo si fao fa umasi ena tenga muroi baba abuagelo te falua ia ireke tola te benehi gay zokuna babe amot enoni panisuno gay no malani mazon koyawa. Ada yang ita samati baka Yesu Kristo. Bataro malilo malani ade. Daod danda maniha samati ita. Data oromao, badata faduhu, badodo. Baka Kristo, ma baka Yesu Kristo. Bambuabuada eromao ke baba malua formasi fanolo banagodaniha. Badaro malilo malani ade ifahasi beita. Baba meya ita duma-duma, baba auri gayo ane, sino tehena bateturia, hewisa ia mamalua mifotoi, faomasi mafanolo. Anai ramai raina, batalifu sa niomasi baka zoaya, dato hiya ia gay baba auri da siromangka. Meda zetona dadalo walagi bambanuan ya keriso, mabaniha samati, baba malua satula, ba faomasi, data falua ia gisifao faomsodo. Data falua ia guys yung taray dada ero sa masana, data falua ia guys ito bali atau si faufa atuladad. Bara menoy kani talawalangi, baba nema fangorifi bato bali ke itan na sa matikania. Baena ito bali ta dela hobu baniha balala orida ero sa masana. Irugi daw da malalawalangi yato mga deta. Sa magalan tu Yesu lumakaso para maliw nusi ya halo lagi sama luga baba mahal baru kai era de doma yang sama sana ena tola lagi mafalua baba ori masira bang sawagolo tua Yesu bagaimana mengaduraga ya tu